أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس کتاب الادب المفرد 49. نویسکار امام البخاری، ترجمه ورگر پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. حديث 625 عن صفوان بن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء. صفوان كره عبد الله كره صفوان هاتيان نقل كرن مره درداء بي درداء كچا أبو الدرداء بي كچا أبو الدرداء بي يعني زاوای ابو درداء اف صفوان. قال دبيجا قدمت عليهم الشامه از چون مالا خزیر خوال شامه مالا خزیر خوال خسیا خوال شامه. فوجدت ام الدرداء في البيت. ما ام الدرداء يعني خسیا خوال مال دید مال بی. ولم اجد ابا الدرداء ما ابو درداء ندید ابو درداء نل مال بی. وقالت اتريد الحج العامه گا وجا خسیامش مپرسی گو هوا نیت هون اصابه چه حجه. قلت نعم گو بله. قالت فادعوا الله لنا بخير. شمرا دعا خیره بکن شمرا دعای باش دعای قنج شمرا بکن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام هولی دگوتا ام درداء بجه پیغمبر خدا هولی دگوتا إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب. دعا مسلمانی را بشوی را یعنی او نحاضر دعا کرنا هولی مستجابتون مقبوله. دعا مسلمانی کش مسلمانه که را وجه او مسلمان مجرا دعا دی که نحاضر به او دعا مقبوله. خدا وقت دعای رد ناکه. عند رأسه ملك موکلون بر سر او دعا دی که ملیاکتی که هیا خدا او وظیفه دار کریه او گرولی کریه. کل ما دعا لأخیه بخیرن چه قاش برای خورا دعا که قنج بکه دعای باش بکه جبو فیداوی. قال آمین ولک بمثلن او ملیاکت بیجه آمین هنگ وش تراجی هبه یعنی هنگ او تشوتش برای خورا خواستی او قاش تراجی به. قال فلقيت ابا الدرداء في السوق وجا اش چوم سوکه چوم چارشی سوکه ما ابو درداء الوده دید خزور خواه. فقال مثل ذلك يأثر على النبي صلى الله عليه وسلم. اویجا عینی هولیگو لبالش پیغمبر نقل کرد. دم ام هولی فهمدی که ام درداء جا اوش پیغمبر صح کریا یعنی او اشتغالی پیف و پیغمبره لباله نو پیغمبر نگود. معلوماتش هولی است صحابیش برخوان نکو بیجن یعنی ملیاکت وظیفه داره و بیجه آمین و دعا مؤمنش مؤمن را رات نابه تیک از نکو گره قفای خواه بیجه انجاش پیغمبر به صح کرن جبر بی قصد بیجن اول مثلا هولی دا مثلا غیبی دا اشتغالی صحاباجی مرفوع یعنیش پیغمبر نقل کری تن حسابه. بله. حديث 626 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عبد الله كره عمرو هات نقل كرن خود جرازي بد بيجا عبد الله كره عمرو بد بيجا قال رجل زلامك هولي قد اللهم اغفر لي محمد اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا. يا ربي تما ومحمد تنه عفو بك تمن ومحمد تنه بر عفو خبخي هولي قد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت لقد حجبتها عن ناس كثير. تا مغفرة رب العالمين عفو رب العالمين جل انسانا هشت محروم تا گل انسانش عفو خوده هشتن محروم تا رحم خوده او کو مغفرت خوده بخشاندن خوده کو گل فرحه تا تانکر تا چرا هو گود. بله ام هولی فهمدی که اف هن انسان جارنا جاهل بین دین نزانین دشتش چوله تحتانا مسلمان دبین و جا تشتی هولی جاهلی دگوتانا یعنی بلکه جه هنا عنران به هنا غیدان به یا ربی تمن و محمد نعفو بکی و مغفرت بکی تکازدنا.
پیغمبر خدا اف آها پیوای قبیل نکرد، گفت گل رحم خودت تنگیر و چه نکن. حديث 627 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس 100 مرة. ابن عمر عبد الله كوري عمر هات نقل کردن بيجا مال مجلس كده، يعني یک مجلس كده پیغمبر خدا دید 100 نقلا استغفار کرد، 100 نقلا استغفر الله قلت اف دعاها اخوان قلت چه ربي اغفر لي وتب علي، يا رب تما ببخشيني تا توبه بكي نصيب ما وتوبه ما قبيل بكي وارحمني تا رحمه خوالم بكي تا دلوفانيا خمرا معامله بكي انك انت التواب الرحيم. بگمان بشبه تا توبه پجريني تا توبه قبول كري و تا دلوفيني. بله. حديث 628 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني لا أدعو في كل شيء من أمري حتى أن يفسح الله في مشي دابتي حتى أرى من ذلك ما يسرني. ابن عمر دبيجا از لهر عیش خدا چقدر بچوک جیبه لهر کار خدا لهر عیش خدا دعا خودت خوازم دعات که من دعا که خوده حتی چه ابیجم مشا رواشانا دوام جی خوش ببه دوام خوش رواب چه تشتک طبیعیت تشتک نورماله الوه داجی دعا دیکم یا ربی تا مشا رواشانا دوام خوش بگی، یعنی از ویجی خودت خوازم حتی ارا من ذلك ما یسرونی دعا تشته هولی از کیف خوش ببم، یعنی خودجی دعا ما قبیل بکه و از و ببینم و به کیف خوش ببم. هر کار و عمل خدا دعا دکم هر بو ایشی که خواه گلی بسیط جی. حديث 629 عن أعمر رضي الله عنهما أنه كان فيما يدعو اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار والحقني بالأخيار. أعمر هاتا خدش رازي بهاتا نقل كرن أم محقق نا أعمره، يعني هو الخط هو اللي بله محقق ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. شو أعمر صحابي كنا أعمر مسحنا كي راست محقق ابن عمر الفي النسخه دو خلط هاتا نبيساندن ابن عمر ابن عمر هاتا نقل كرن خودش يبوي رازبه انه كان فيما يدعو لنوف دعاء خدا افجي بگوتا، يعني افجيش دعاء كيا ابن عمر بي اللهم توفني مع الابرار، يا ربي تمل نوف انسان قنج دا بمريني بلا حياتا ما نوف انسان قنج دا بدومه و النوف ودا بمرم ولا تخليفني في الاشرار تما نوف نقنج دا نوف انسان شرير و خدان شر و خدان نقنجی را تما نخير ولا تخليفني في الاشرار تما نهيلي شونوا حتى ابمينم نوف انسان نقنج دا يعني من نهيل نوف انسان نقنج دا والحقني بالاخيار ما بگی هینا کسن خیردار کسن خیرکر اخیار انسان قنج خیرکر تمل آخرت جی بگی هینی و النووادا بهم حشر کرن. حديث 603 عن شقيق قال كان عبد الله يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات. شقيق هاتا نقل كردن بيجا عبد الله محقق عبد الله كره عمره قالك أفدعين هاتجران ربنا أصلح بيننا، يا رب تنا قبو ما خوش بكي نوف مسلمانا خوش بكي نوف بين مسلمانا صلح و سكون باخي نوف دا وهدنا سبيل الإسلام تبري مبدي جعدا إسلامي تبري مبدي ريا إسلامي ريا خوده ام هل ريا خوده دا دوام بكي ام تجاشوه نشوبي ام شوه واري نبي ونجينا من الظلمات إلى النور تماش تاریتیه و تاریتیا به ایمانیش تاریتیا گناه عصیانا خلاص بکی و إلى النور
بال نورها ایمان و بال نورها طاعت خوده با بال نورها استقامت و عبدیت خوده با واصرف عنا الفواحش واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن چه قوتشتا کرد چه قوتشتا فاحشه نقنج تبره مجی وگرینی و چه ظاهر و چه باطن او تشتا کرد و نباش و نقنج نه موافق عقلی نه موافق دین حق دین اسلامه تمجی وگرینی بره مجی وگرینی و بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا تا بركتش مرا بخي الجهن مدى والجاون مدى القلب مدى وجنن مدى مرن مدى جن في دعاء بك جن مر في دعاء بك مر بركتش مرا بخي الجن ومر مدى وذرياتنا جن زاروكن مدى یعنی ذریت آمده تا شواش همیش مرا مبارک بکی تا برکتش مرا بخیل واین هدا و توب علینا تا توبه بکی نصیب ما و توبه ما قبیل بکی اینک انت التواب الرحیم بگو مانته گلک توبه پجرینی توبه قبول کری و گل دلوفینی و جعلنا شاکرین لنعمتک تا ما بکی شکردار نعمت خوا مثنین بها سناکر همبری و نعمته همبری و نعمته تا ام مدح و سنای حمد و سنای تبکی قائلین بها و اتممها علینا و اتممها علینا ام و نعمتا بین الزمان هنها خود گل نعمت دانه بجه ما خود چه دانم آنجی قد بحث ناکن قد بحث نعمت رب العالمین ناکن شکر و ناکن بجه خود از چه بیم خود چه نعمت دانم و بیرا خواجی نه تمبكي نبكي جوا تمبكي شين نعمة تاتين الزمان بيجي يا ربي أبدا أم لايقي وأم سري وأتممها علينا توا نعمتش مرا تمام بكي أما دي و دعاء بخويني أم معنا ناكي تقالا باكي هن براي ما هنش هوا مسألة بوينج بار بكن راجر راحتي با عبد الله هولي قال أفدعاتي عبد الله يكور عمر ربنا أصلح بيننا واهدنا سبيل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا امجد بيجي في دعاء بيجي آمين يا ربي حديثا 601 عن ثابت قال كان أنس رضي الله عنه إذا دعا لأخيه يقول ثابت هات نقل كرند بيجي وقت أنس برای خواه مسلمان راش مسلمان کرا دعا بکرا هولی دگوتا جعل الله عليه صلاة قوم أبرار خدا دعا انسان قنج بکه نصیبتا خودت بر دعا انسان قنج بخه لیسو بظلامت ولا فجار او انسان نه ظالم و نه گناهکار بن یعنی خودت بر دعای انسان قنج بخه او انسان کو نه ظالم و نه گناهکار یقومون اللیل و یصومون النهار او دعای و انسان ولی کو شب راد بن طاعت دیکن و روجی بروجينا روجاجي روجي ديجران حديث شصد سهود به عن عمرو بن حريث قال ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو كره حريث هات نقل كرن بيجا از بچوك بيم يوم دست مگرد ابرم نك پیغمبر خوده ابرم حضور پیغمبر خوده صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي دست خواب سرم دعانی دست سرم حمیز کرد و دعا لی بالرزقی و دعا رزقش مرا کرد یعنی گو یا ربی ترزقوی پر بکی یا ربی ترزقوی فرح بکی یا ربی ترزقوی گل که بدیوه ولی دعاش بو رزق ما دعاش مرا کرد تو معیشتوی فرح بکی آبوریاوی بلا خوش به هم هولی فهمتی مکی مش په ازارو کارا هولی جه دعا بکن
دعا عمر دریج بینه، دعا صحت و عافیت، دعا رزق و برکت. پیغمبر خود هولی بی علیه الصلاة والسلام حدیث 633 عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال قيل له إن إخوانك أتوك من البصرة وهو يومئذ بالزاوية لتدعو الله لهم. أنس كره مالك هاته نقل كره خود جراز دب إجا جرا هاد گوتن هولی گوتنه هندوستين تبراين تي مسلمان بصرة هنا سراتا فكي أول كويدة بهنجي أول كويدة بي أو خاناس وهو يومئذ بالزاوية ورجا ويدمه زاوية بي زاوية أو جنوب باجار كال ويدة بي چرا هنا لتدعو الله لهم داتش ورا دعا بكي هاتنش ترى دعاش تتخازن قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجهولش ورا دعا كر قلت يا ربي تما بغفرنا اللهم اغفر لنا وارحمنا رحمة المبكى وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة دنيا داجي قنجي بك نصيب من آخرت داجي قنجي خوشي وباشي بك نصيب من وقنا عذاب النار ومش عذاب جهنمه بپاريزا مش عذاب جهنمه خلاص بكم وجا او مسلمان او خاطين حضوروي زيارتوي فاستزادوه قلتش مرا هيجي بكم فقال مثل حديث او دعا قلتش مرا دعا مش مرا هي بقدر دعا بكم وجا ديس او دعا كر فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة هم في دعاء بچوی بینی هكا خدا و دعا مل در حق هوا دا قبیل بکن و تشتاب که نصیب هوا خیر و خوشی و باشیا دنیا و آخرت حمی بیا هوا حمی بیا نصیب هوا. حديث 634 عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه. أنس هاته نقل کردن خود جرازی بد بیجه پیغمبر خود چقلک داره تیر پلچم چقلی داره تیر پلچم دست خواه گرد و فنفضه هیجان فلم ينتفض پلچم جه نوران یعنی پلچم جه نوشان ثم نفضه پشنگی دیسا هیجان فلم ينتفض دیسا پلچم جه نوران ثم نفضه جارا سساجی هیجان فلم ينتفض پلچم جه نوران. قال پیغمبر خود هولیگو إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. حجك سبحان الله اف كلمة سبحان الله يا والحمد لله ولا إله إلا الله قوتنوا او قوقنها دوشينه حج وكي تشقل پلچمه خود دوشينه ويا پلچمه نوشان لبله پلچمه ام بيجي باهیز بیا و پلچم نازک اویده بینا یعنی ضعیف بینا زر بینا در چقل به هجاندا همیه بوشان وجا چوا چقل داره پلچمه ولی زر بین اویده بین چوا پلچمه خود دوورینه وقت ته هجاندیا ولی گوتنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولی گنها دوورینه گنها دوشینش انسانی بله چو دار پلچمه خود دوشینه. حديث 635 عن أنس رضي الله عنه قال جديس أنس هاته نقل کردن أنس کیم هون زانیب أنس خدمتکار پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام بچوکی خدا 11 سال یا خوا حتی همیشه 20 سال یا خوا حتی 20 سال یا خوا معلجم پیغمبر خدا نزدیک 10 سال خدمت پیغمبر خدا کیه به جا معلومه گلش تقالش پیغمبر خدا سخت کرد اوش همی کسی همو بیجا نزدیکتر پیغمبر خدا بی گل المدت دریج دام انس هاتی نقل کردن خود جرازبت بیجا اتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم جنیک هات حضور پیغمبر تشکو الیه الحاجة او بعض الحاجة یعنی فقیر یا خواه شکایتگر یعنی شکایت و حال فقیر یا خواه کرگاه رسول خود از فقیر مش مراد آب که یا جی محتاجی که خواه آنی زمان فقال پیغمبر خود هولیگو
ادلك على خیر من ذلك، از ویژی خیرترش اشترا بیجم، یعنی او محتیاجات به جه و فقریاتش حال را به وجا، یعنی تشت باشه وجا شو ویژی باشتر اشترا بیجم اش شانی تبکم تهللین الله ثلاثا، سه نقلا بیجی ثلاثا و ثلاثین، سه نقلا بیجی لا اله الا الله عند منامك، وقت رازایش بریا خواخوا سه جارا بیجی لا اله الا الله و تسبحین ثلاثا و ثلاثین، دیساش بریا خواخوا هیت رانزایی وقت خوف بچی سه نقلا بیجی سبحان الله و تحمدین اربعا و ثلاثین، سه نقلا نخیر چار نقلا، نه چار نقلا بیجی الحمدلله فتلك مئتون او بیصد خیر من الدنیا و ما فیها، اف گوتن و کلمه هجبریا خوه سه نقلا سبحان الله، سه نقلا الحمدلله، سه نقلا چوچبی سه نقلا لا اله الا الله، سه نقلا سبحان الله، سه نقلا الحمدلله، چار نقلا الحمدلله تبیجی او بیصد تمام بیصد افشترا دنیای و چه قطشت دنیای دا به قسمت به نصیبتش همیا خیرتره باشتره. حدیث 636 و قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خود هولیگا من هلل مئتا و سبح مئتا و کبر مئتا خیر له من عشر رقاب یعتقها و 7 بدنات ینحرها، که 100 نقلا بیجه لا اله الا الله، هلل تهلیل معنی لا اله الا الله، که 100 نقلا بیجه لا اله الا الله و 100 نقلا بیجه سبحان الله و 100 نقلا بیجه الله اکبر، لا اله الا الله سبحان الله الله اکبر، اف خیرتر شویرا چه 10 عبد آزاد بکن، چه 10 عبد بکر و آزاد بکن افق خیر و مسترش واجی و 7 بدنات ینحروها، 7 دوا 10 عبد آزاد بکن و 7 دوا قربان واجی خیرتره، یعنی او گوتن و کلماش و کلیانه که گل مازنن گل خیر مازنن عبد آزاد کردن و قربان شرجی کردن مبد فقیرا گل تشت خیره وجه اوش واجی خیرتره. حديث 637 فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، زلامك هاتنك پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فقال قول يا رسول الله أي الدعاء أفضل، قال أي قاصد خدا أي رسول خدا كي دعاء أفضل ترى، كي دعاء مقبول ترى چه ترى؟ قال پیغمبر خدا هولی جرگو سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، طلب و دعایا عفو و عافیت بکل دنیا و آخرته، یا رب تا دنیا و آخرته دا عفو و عافیت کی نصیبه ما عافیت عفو امزانی، یعنی عفو بخشاندن خوده. عافیت چیه؟ عافیت معنا سر و دل خوشه، حضور و جیانه، سعادت و جیانه، سلامتیه، ساخیه، سلامتیه، حضور، سعادت و دنیایه، حمید که به کلمه عافیت دا، یا رب دل دنیا و آخرت دا عفو و عافیت که نصیبه ما، یعنی وش خود بخوازه. ثم اتاه الغدا، پشت اینکه روژا پشتی ویجی ها جمع پیغمبر خوده فقاله گود یا نبی الله ای دعای افضل، یا نبی خوده ای قاصد خوده پیغمبر خوده کیش دعا افضل تره؟ دیسا این او سؤال کرد او پرسیار کرد. قال پیغمبر خوده گو سل الله العفو والعافیت فی الدنیا والآخره، طلب دعایا عفو و عافیت الدنیا و آخرت دا خدا بگه. فاذا اعطیت العافیت فی الدنیا والآخره فقط افلحت، هکا دنیا دا آخرت دا عافیت ببه نصیبتا، خدا عافیت بدتا، ساخیه و سلامتی و حضور و سعادت بدتا، فقط افلحت ته افلاح بی ته کوی دامه ته تام سرفراز بی ته هرتش دست خواه خستیه. حديث 638
عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو ذر هات نقل کردن خود جرازی به اوجیش پیغمبر خود نقل کرد و پیغمبر هولی گوت یا احب الكلام الى الله سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده گو محبوب تره پیوان اشتغالیان لک خوده یعنی او اشتغالیان همیا بهتر خوده حجی بکن اوین هنه سبحان الله لا شریک له سبحانش خوده را یعنی منزهیش خوده منزهش هر چشید عیب و قصیرانه تش شریک وینینه و ملک و حاکمیت و سلطنت یاویه و له الحمد و حمد آیدوینه حمد و سپاسی شوی رایه و هو على كل شيء قدیر او قادر سر هر تشتیه ولا حول ولا قوة الا بالله حول و قوت انجق خوده حول معنا چیه؟ خووداناش نقنجیه قوت معنا چیه؟ برهدانا قنجیه برهدانا خیرا یعنی خووداناش نقنجیه و تشتا ضرر بده ما و تشتا نباش و قوت دانا تشتا قنج و باش و فیده بده ما حمیب خوده حمیب قوتا خوده سبحان الله و بحمده دیسا سبحان الله و بحمده یعنی از حمد و سپاسی تنزیه ها رب العالمین دیکن تنزیه ها رب العالمین دیکن و حمد و سپاسی ها ویجی دیکن اف اشتغالیه ها محبوب تره و اشتغالیه ها پیوانه نیک رب العالمین رب العالمینش همیشت پیوا پیتر حشوات که حديث 639 عن عائشة رضي الله عنها قالت جمع عائشة هتنقل كلام خد جراز بيجا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي پیغمبر خدا هات اودامه هات معلومه جناب پیغمبر خدا هات نکمه ما نمجد کرا من نمجد ابنا نمجا فرضا محقق مجا سنته مش خلاص سنت دکران وله حاجتون هن يعني احتياجي كوي هبي بالموا فأبطحت عليه از مام درنگ گو آیشه ورا اشتا فلان ایشه مه فلان وجا از مام درنگ من مجدی کرا قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه ولي دريج دعا نكا دعاين كرتو معنا كير كرتو معنا فرح ودعاين جامع دعاين شامل دعاين ولي جالك تشكب النوضة ودعا بكا شون أبقات الدريش بكي دعاين ولي بكا ولي كرت لبله معناه الدريش ولي جالك تشكب بردا ودعا بكا فلما صرفت قلت وقتا ميجو خلاص كل أهاتم مقو يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه يا رسول خده أو دعاء مجمل يعني ولي خلاصة ولي كرتو معنى كير أو دعاء جامع ولي جلب تشتكبن بردا أو چه تشتن قال قولي پیغمبر خده هولیش مراغو هولی بیجا میره حقیقتا اف دعا پیغمبر گلک دعای جامعه گلک دعای مجمله اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وعاجله أما أول بخوني باشي معنا بدي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد وأعوذ بك مما تعوذ به محمد أم ترجمة بكي هولي بيجاگو اللهم يا ربي إني أسألك من الخير كله از هر چشید خیرش تتخوازم عاجله و آجله یا عاجل یا زو و یا درنگ یعنی یا دنیای و یا الاخرته ما علمت منه و ما لم اعلم ین ازانم و ین اب نزانم همیاب که نصیبم اواش تتخوازم و اعوذ بک من الشر کله از هر چشید نقنجه و تشتان نخوش خواه ده پارزم ده خواهد توفجم بر حمایات ده من محافظه بکی
عاجله و آجله، او تشتا نخوش دنیوی یا اخروی، یا عاجل یا آجل، یعنی یا زو یا درنگ. ما علمت منه و ما لم اعلم، ين أبي ظانن وين أبي نظانن، أحبز خدكم حميو شو بتا. وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، أس جنتش تدخازم و أو كريال ما نزيكي جنة بك چه اشتغالي چه قوتن و چه كرن، چه قول و چه عمل. وأعوذ بك من النار، أحفظ خدكم بتاش آجر جهنمه وما قرب إليها من قول أو عمل، و شواتش تكو ما نزيكي آجر جهنمه بك چه قوتن و چه كرن، چه قول و چه عمل. وأسألك مما سألك به محمدون، أسو چقو تشتكو محمد شتخواستين أجيش تدخوازم، تشت محمد شتدخوازه أو شتدخوازم. وأعوذ بك مما تعوذ به محمدون، چقو تشتك محمد خواجي باراستين حفظ خواجي كرين أجي حفظ خواجي كمشوا بتا. وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، تا چه قضا چه قدر در حق مدا تقدیر کرده تشتا تبینی سر ما، تا عاقبتش مرا کی خیر، عاقبتش مرا کی راست و خوشی، تش مرا تبدیلی خوشیه بکی. بلار وده بسکنه حتی درسک میاده بمینه خیر و خوشیه دام.